Ndabasuhuje cyane mwese mukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro byacu. Amakuru yacu tugiye kuyatangira mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Imirwano yakajije umurego muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 19 Ukuboza 2024 muri teritwari ya Rubero hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Imboni zacu zavuze ko urusaku rw'imbunda nto ziremereye rwumvikanye kuva mu rukerero rw'ahitwa Kamani Gite, aho ingabo za Kongo Kinshasa FARDC zishyigikiwe n'abandi barimo nka Wazalendo bari bahanganye na M23, aho uyu mutwe wa M23 wakomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri Rubero. Imirwano ikaze hagati ya M23 na FARDC kandi kuri uyu wa kane yavuzwe saa 11 za mu gitondo ahitwa Katwa, nko mu birometero 5 uvuye muri komine y'ikiciro cya Kirumba, ni mu birometero 9 uvuye Kikivu. Kugeza ubu muri Rubero M23 imaze gufata imidugudu isaga 10 irimo ahitwa Hutwe, Matembe, Kahake, Kahati, Alimbongo, Mambasa, Isanya ndetse n'ahandi harimo nka Mbolu, Kahindi, Mutongo, Kisamwe ndetse na Mbingi nayo yamaze gufatwa. Aya makuru ari kuvugwa kandi mu gihe umutwe wa M23 ku munsi w'ejo hashize tariki ya 18 Ukuboza wari wamaze kwigarurira ibindi bice birimo nka Mbingi nkuko nari mbigarutseho, ni muri teritwari ya Rubero. M23 yafashe Mbingi ku gicamunsi cya tariki ya 18 nyuma y'imirwano yamaze umwanya muto. Bivugwa ko muri uwo mwanya ihuriro ry'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC, no kuvuga FARDC, Wazalendo n'izindi ngabo zigikiye FARDC zirimo abarundi n'abacancuro, byari byagoswe rifata icyemezo cyo guhunga bata ibyo bice. M23 ifashe Mbingi nyuma yo gufata ibindi bice by'ingenzi muri Rubero birimo Matembe, Alimbongo, Mambasa. Leta ya Kongo ikavuga ko uko gutsindwa M23 igafata uduce dutandukanye byatewe nuko abarwanyi ba M23 bakoresheje drone bagaba ibitero. Andi makuru agezweho kandi avugwa mu burasirazuba bwa Kongo muzajya mukurikira hano kuri Rwanda Info. Breaking news zivuga tuzajya tuzibaha uko zakabaye amasaha yose. Andi makuru avugwa nuko M23 yamaze kandi kwigarurira utundi duce. Ubu M23 iri kugenzura locality ya Kanune, ni muri groupement ya Kobo, ni muri Warikare, abahazi ubwo bahamenye aka gace. Rero M23 nayo irakagenzura. Nta handi aya makuru wayakura uretse hano kuri Rwanda Info, aho tuba dufite imboni zitubereyeho hariya zikaduha amakuru namwe tugahita tuyabagezaho. Tukiraho ngaho ariko mu makuru avugwa mu burasirazuba bwa Kongo, reka turebe inkuru yanditswe kuri TV5 Monde. Guverinoma y'u Rwanda isobanura ko itsimbaraye ku kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajya mu mishyikirano n'umutwe wa M23 kuko uyu mutwe ari ikibazo ku mutekano warwo. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro aheruka kugirana na televiziyo TV5 Monde. Ingingo y'imishyikirano hagati ya Kongo Kinshasa na M23 niyo yatumye ku cyumweru gishize Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Kongo Kinshasa badahurira i Rwanda muri Angola nkuko byari byitezwe, nyuma yuko leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Rwanda bananiwe kubyumvikanaho, nyuma yuko abakuru b'ibihugu bombi bananiwe guhura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Tereza Kayimwamba yumvikanye ashinja leta y'u Rwanda kuba rwarahisemo M23 mu kimbo cy'amasezerano y'amahoro Perezida Kagame na Tshisekedi bagombaga gusinya. Minisitiri Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda kandi ubwo yabazwaga n'umunyamakuru wa TV5 Monde impamvu u Rwanda rushyize imbere imishyikirano hagati ya Kongo na M23, yagaragaje uyu mutwe w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nk'intandaro y'umugambi wo kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda Kinshasa imaze igihe ifite. Mu magambo ye yagize ati, impamvu nuko ikibazo cya M23 ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Impamvu nuko Kongo Kinshasa yahuje M23 n'u Rwanda, ihuza abatutsi b'abanyekongo n'u Rwanda, hanyuma ku bw'iyo mpamvu yubaka ihuriro rinini ry'ingabo rigizwe n'abacancuro b'abanyaburayi, abasirikare b'abarundi, abajenosideri ba FDLR ndetse n'interahamwe z'imbere mu gihugu zitwa Wazalendo.
Nduhungirehe yunzemo ko intego y'iri huriro ari uguhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko Perezida Tshisekedi yabyigambye inshuro nyinshi. U Rwanda rurasaba Kongo Kinshasa ko yajya mu mishyikirano na M23 mu gihe Kinshasa yakunze kuvuga ko idashobora gushyikirana n'uyu mutwe w'iterabwoba. Kuri iyi ngingo Olivier Nduhungirehe ashinja leta ya Kinshasa kwisubira ku munota wa nyuma kuko tariki ya 30 Ugushyingo Angola yandikiye u Rwanda irumenyesha ko Kongo Kinshasa yemeye gushyira umukono kuri ayo masezerano ndetse ikazanaganira n'umutwe wa M23. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yongeye gushimangira ko imishyikirano hagati ya Kongo Kinshasa na M23 ariyo yonyine izazana umuti w'amakimbirane impande zombi zamaze imyaka irenga 10 zifitanye. Reka no tuve mu makuru avugwa mu burasirazuba bwa Kongo tunerekeze mu yandi makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda mu karere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu kateye utwatsi ubusabe bw'abarasta bwo kwigaragambya. Ni inkuru imaze iminsi ivugwa aho ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwateye utwatsi ubusabe bw'abarasta baho bari babwandikiye basaba uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo yo kwamagana Apotre Dr Paul Gitwaza uyobora itorero rya Zion Temple. Meya wa Rubavu Bwana Prosper Murindwa avuga ku mpamvu bashingiyeho banga ubwo busabe harimo kuba nta muryango w'abarasta wanditse mu buryo buzwi n'amategeko uba muri Rubavu. Abarasta b'Irubavu mu ibaruwa baheruka kwandikira akarere ka Rubavu bavugaga ko impamvu basaba kwamagana Gitwaza ari ukubera amagambo aheruka kubatangazaho. Apotre Dr Paul Gitwaza mu minsi ishize yumvikanye asaba abantu kujya bubaha uruhimbi. Aboneraho kugaragaza ko nta nkumi yemerewe kuza ku ruhimbi yambaye ipantaro cyangwa umusore ngo aze ku ruhimbi asutse dreadlock yambaye ipantaro icitse cyangwa se yaratoboye amatwi. Usibye aya magambo abarasta b'Irubavu banashinja Gitwaza kuba yaravuze ko idini ryabo rya Rastafari ari idini rya Satani, ko ari satanisme. Byo bavuga ko byababaje bagenzi babo hirya no hino kwisi bakamwamagana mu buryo butandukanye. Meya Murindwa Prosper uyobora akarere ka Rubavu avuga ko kuba mwibaruwa akarere kandikiwe ivuga ko abarasta bo kwisi yose bababaye harimo ikabya. Ubuyobozi bw'akarere kandi bwagiriye inama abarasta yo kuba babeshyuza Gitwaza bakoresheje itangazamakuru nkuko nawe yarikoresheje abasebya. Abarasta ba Rubavu bavugaga ko nk'abarasta bo mu Rwanda basanze bafite inshingano zo kwamagana Dr Paul Gitwaza bijyanye no kuba u Rwanda ari igihugu abarizwamo kandi akorera. Andi makuru tukiraha mu karere ka Rubavu nuko guverineri w'intara y'uburengerazuba Ntibitura Jean Bosco yasabye abatuye akarere ka Rubavu kwirinda gutiza umurindi imitwe irimo FDLR igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ahubwo bagafata iya mbere mu kwamaganira kure abafite uwo mugambi. Guverineri Ntibitura yabigarutseho kuri uyu wa 4 tariki ya 19 Ukuboza ubwo yaganiraga n'abaturage bo mu mirenge ya Busasamana ndetse na Cyanzarwe. Ni imirenge yombi ikora ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse inshuro nyinshi imitwe irimo FDLR ingabo za Kongo Kinshasa bakunze guca muri humye inzego zishinzwe umutekano bagahungabanya umutekano w'abatuye kiriya gice cy'ikibaya. Guverineri Ntibitura Jean Bosco by'umwihariko yasabye ababyeyi bo muri kiriya gice bafite abana bajya mu mitwe irimo FDLR kubagira inama bakayivamo. Mu mashyamba ya Kongo ababyeyi bakananirwa kubagira inama yo kubivamo, bakanananirwa no gutanga amakuru kugira ngo bafashwe gukumira ko abo bana bashorwa mu bikorwa by'umwanzi bashobora no kugwamo. Hakaba kandi hari n'abishora mu bikorwa by'amagendu nyakubahwa meya bikomojeho, ndetse haravugwa muri aka gace haravugwa n'amakimbirane ashingiye ku manza z'amasambu. Ku bijyanye n'uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukunda abaturage, nzi neza ko atari byo mubwirizwa cyangwa se mubwirwa nk'abaturage ba Rubavu, kuko nzi neza ko mubizi. Mwarabibonye mu gihe kibiza, mwarabibonye mu gihe bitandukanye. Igihe cyose uwagerageje wese kubahungabanyiriza umutekano, mwabonye ko ingabo z'igihugu cyacu zatabaye kandi zihora ziteguye gutabara igihe cyose umuntu yashaka guhungabanya umutekano twubatse bitugoye.
gusa tugira ibyago nyine nk'uko nari ntangiye mbivuga ko hari abavandimwe bacu, abavandimwe banyu, abaturanyi bose bari hakurya mu gihugu cy'abaturanyi bahora bifuza kuduhungabanyiriza umutekano. Turabasaba rero ko mwirinda kubatiza umurindi. Ibyo turaza kubyumvikanaho ko icya mbere ari ugutangira amakuru ku gihe, n'abandi bose mubona bafite ibyo bitekerezo mukabagamaganira kure. Twifuza kugira ejo heza rero h'igihugu cyacu, kandi ibi ntibyashoboka tutari kumwe, kuko nk'uko nyakubahwa meya yigeze kubivuga, ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu kandi niyo mahitamo yacu. Tuzi ingaruka z'amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo yatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, igihugu kigasenyuka. Ubu rero tuzi aho igihugu kigeze kiyubaka kubera imiyoborere myiza yashyize imbere kunga ubumwe bw'abanyarwanda. Muri iyi minsi mwumva hirya no hino havugwa ingengabitekerezo ya jenoside n'ubugizi bwa nabi bwibasira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Bishobora no kuba muri iki gice nabyo bihari, cyangwa se hari n'abafite akayihayiho ko kuba babiganishaho. Mwirinde kuko ibi ntibikwiye gukinishwa. Hamenetse amaraso menshi y'inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi, hameneka n'amaraso menshi mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Mu rugamba rwo kubohora igihugu naho hari amaraso yamenetse. Urugamba rwahagaritse jenoside tujya mu mutekano, niwo tugomba gusigasira rero. Ntabwo rero mu gihugu cyanyuze muri izo nzira zose mbabwiye, hakabaye kuri uyu munsi twumva hari umuntu ugifite ingengabitekerezo ya jenoside. Abantu twirinde kandi turinde n'abacu. Ubu butumwa tubutanga hose, ndetse n'abataje ntabwo muri benshi ugeranyije nuko twahuye hano ari imirenge myinshi, ariko turabatuma no kuba batashoboye kuza ko ubu butumwa muza kububagezaho, ko icyo duharanira twese ari umutekano wacu twese nk'abantu, n'umutekano w'ibyacu ibyo dutunze. Abantu rero babwirwe ko insubiracyaha ari mbi. Ntabwo abantu bakwihanganira kubaka abandi basenya. Bityo nkaba mbasabye kwamaganira kure ingengabitekerezo ya jenoside igaragara hirya no hino, yari imenyerewe mu bandi bo hanze y'igihugu cyacu, ariko dukwiye kuba twitandukanya nayo aho turi hose. Gahunda yacu nk'abanyarwanda rero ni uguteza imbere amakuru twari twabateguriye hano kuri Rwanda Info. Reka tuyasoreze mu karere ka Gasabo. Umukozi wo mu rugo akurikiranyweho kwica umwana waho yakoraga. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye y'umwana w'umukozi ufite imyaka 15 y'amavuko wishe umwana muto w'imyaka 2 wo mu rugo yakoragamo. Ibyo byabaye tariki ya 8 ukwezi kwa 12 2024, ubwo umwana w'umuhungu yicaga umwana bari bamusigiye, nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha ibivuga. Uregwa yemera icyaha agasobanura ko yamunize akazana urufuzi, nyuma akagerageza kumuramiza amazi bikaba ibyuya bikarangira umwana apfuye. Avuga ko yamuhoye ko yari yiyanduje.